I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they bust at your... Nice bro! Ay, nice Jim! Tingin Jim! Hi guys, welcome to my vlog. This day, akong daraan kay... Yung mga gilantaw daan. Tutoy. Let's go! Pila mo kabs ya? Asa man gibutang? 1, 2, 3, 4, 5. Let's go JV. Oh, grabe oh, 5 plate. Pang world record man yun. Si Jack grabe gilantaw tanan kasi siya balik sa deadlift. Gimingaw ako Jack. Gimingaw kan Jack? Mr. Jack. Lebron Jack later. Lebron Jack later. LBJ day, ah? Liblow Jack. Nice ka Jay. 5 plates. Ooh! Nice. Lakas mo, buddy. Tangin na. Let's go, pare. Nice. One more. Grabe, namumula yung mata mo ah. Anong drugs kinakain mo? Cocaine. Cocaine. Nga ng arms ang wish karong Christmas. Grabe, mura magkanang letter V man. Mura magalinog kay mo crack man. Grabing crack na Jack, uy. Kasi may ni mo Jack nga kusugay ka mo na Jack. Tricep extension. Grabe daw lawas oh. Uy, grabe, murag bato. Murag anak ni The Rock. Muna yung pinakagahi sa Bliss. Gahig na mong, grabe. Shoutout ako mga baby gays. Baby gays? Abi, baby girls. Both na both. Baby girls. Baby gays na lang. Kasto na ikaw ko panahon na. Mga ang baby gays, mong bayad siya mo. Binangkal ako na itong pagkitaon. Tirahin mo. Wala tirahin pa ng iba. Ang manyakis nyo na. Maniakol ha. Maniakol alert. Ana Cypress nga, baby gays na daw karon kay. Mahal na kayong baby girls. Kaysa baby gays, ang baby gays pang mabayad. Bibigyan niya bunal. Mahilig kayong bumigay ha. Christmas, manggodron. Christmas season. Giving. No more? No more. Paalam Jack. Wala na rin pinakagahe oh. J. Cole, J. Batumbakal, J. Cutler. Tanang nicknames. Jenisins. Pahumag tira dire. Lahi, naputiranon niya. Oo. Lakra mo kayong muscles din. Mura magnahilayang lugar yung muscle. Oh, grabe, makatutok JB oh. Mura magnamay laying intention. Later, hey, roar! Oh, roar! Uy, grabe, naghanag na shoot ato eh. Sa naman mo shoot. J. Harden. Step back pa dong, buog. Uy! Ning kimpot pa. Yummy. Stephen Curry. Step on me, daddy. Grabe. Usgahan na kayo eh. Kaya mukat. Mobile mo din na kaya. Ang dangin na. Sakitan ka. Grabe. Lalo mo gihugutan. Na-shape point. Na-shape point. Laban lang. Sakto. Okay, para kanino ka bumabangon. Kasi ito maroon? Kapingan stick. Dry scope? Grabe. Request mo si JV. Kaya dungagan na ako. Love kayo ni mo, JB. Imamangkuhan niyang request. Mo para na niya. 120 for the first time? For the first time, man. Kasi first time ba din? Nagtira kayo. 69 position, 11:47. Grabe sa Cypress oh. Kusog kayo mo finger ba eh? Grabe. Uy. Napay magic ano. The fingers are Fingers. very Sturdy kayo. Unsaon Jay pag dive? Kayo. Uy, grabe namay swing. Sukat sa start. Suki sa star in. Golden view star in. Suki sa bright lights. Unsa sir? Suki sa? Bright lights ipil. Okay. Unsaon day ang saktong panilapsep? Okay. Dili nga to, magbukal na to. Magbukal na. What's up guys? Muna po yung part sa mong vlog nga Padaka na Mig Pride. So among gitawag ni nga kategory kay arm pump. Thank you kayo sa suggestion. RJ, amo na ning buhaton. G. Bye-bye ma'am. Nice ka bye. Grabe. Nice one.
Nice! Oh! Ay! Ito kay Gatlan na? Nice one! Yaw, bro, magula kang kuya. Nice! Ito ko kay bicep JB, bay. Nice! Let's go! Let's go to eh! Yawa! Gaya mo guys kuya bay. Yawa! Mas galas buang eh! Gak na. Nice! Lalakas, ang lalakas. Oh, lakas, bro. Oh. Ataya sa buang. Nice one ya. Grabe. Top 10 funniest videos. Oh grabe. Oh grabe. Yung push up. Daw kayo din daw. Lakas body. Hey guys, thank you for watching. Like and subscribe. Glenn's Abucay's vlog. Ah. Brought to you by 3J's Fitness Gym and Performance Level. Gay. Gay. Ay. Ah. Gay. 350 na, 350. Ah, apa isa nina? Ah.